Bloggers are sitting for bloggers are more apple we so. I just send some hunu and some may muhiana mudia chiri. Busuyama okaba bi mfa braga na Nsem TV eso. E best to subscribe to channel no e dia ma se na be post na ma bi sia sabeti mi aka na wonya bi ahwe. Busuyama hwe video no mra. Bloggers are sitting for bloggers are more apple we so. I just send some hunu and some may muhiana mudia chiri. I just send some hunu muhiana mutete wiemu. Eye adwuma etete awie mu omunya na mu bedi mpo mu ntimi nka ho asem ensamfun sisi mu kuro mu ntimi nka ho asem enoma hu hia mo ba shante rate mo ba bono rate na masesamudin na mo if you are proud of where you come from, will you ever change your name to Kwagu? Will you ever change your name to Kwajo? Will you ever change your name to Kwesi? Because you yourself, you are not proud of where you come from. Asamba na afina sorry no be jina apon to send they are proud of where they come from. Mu hwan and we are proud oh baby you free so yesrem ni mun kan no kre I just say but mono a blog na mo ya no you guys are doing that for views na anya butai papa bi na wo mutem you guys are doing that for views mun hu ne ye mu bi ye no app we so mun suku owo mu krom wa sabe enkonyampo enkura ni nya bi ntina so munua ne mo wie suko munya adwuma nye no mu dwetumi ayanso be pia hwi baro ni ade muntumi nka ho asem bole bambo kwan ada ho no ma ekum nipa mu edu time mo ko mu kroma mo te so okwan ne so muntumi nka na emu hia ne se Maham abeye president ade mamu feel comfortable ne se mu nipa e ba abeye president ba omia ba abeye president Maham ba abeye president ye no what you don't ask Nyankopon kro bo nipa or say ask knock now you don't ask you feel comfortable ye nipa no waba no obi akwa kodi obi ata obi akwa kodi asase wura kuro wura atam obro sante na asase so na sabi omode omunsa kana mo sorry ya obi na ba be kasa na se wan kasa ye ya mu hawa mo be fa so attack issue no afi na mo ye for views so mo bloggers na mostly mo ye for views mo ade papa bi ani moni so God bless Ghana yate Ghana ha ana nkofo bi sha ase didi mpanfo bi atem sabi mpanfo moni medu e wo Ghana ha even asase we so ani yemfa omunni agro yanya panyine bi ama na ma bonten wa ama me amfa nkofo e amfa mra kwan so yanya obi ama na mfa konkofo e amfa mra kwan so sa nkofo no tumi eye na omope afere wa hususu aso ayede ba eye abana mpanfo bi mu adi kan ya mu dua no eno na mu twa o mpanfo mu adi kan ya mo ye yani youth na ye tie kire ni ye hwam e ba ne se na se ya akamfo mienu we fa na hini si wo na odi we atem na we so fa we hini na odi na tem sabi first no na entesa mo ama ho kwan ama wona won self atati ba bia ntesa nka onya no po kan sem ni bi etimi fa phone ti o mani kan na mo pe mo ka ho bi na aba ne say so called bloggers so called journalists timitina radio so timitina TV so kan ya wo pe ya tianom na obi edidi ahemfo akese atem organ ha in the name of a party, in the name of MPP, in the name of NDC. Yenya mpanyfo yenya obi amanenk enka hwasem na mom wona wo ni kama phobia wona won hye party bia achi de o kasape na ho ye hi na won mpanyfo na mo cha se didi ahemfo atemma kwan be da ho no sankofo ne mo ye omode eden na ngode ye sankofo na mutimi nya obunya kukudro etimi tena TV so TV ko akire internet ba bia owo bi etimi kasa di mpanfo atem edi ahemfo kukuda matem na kuro we muntimi na ho hwere ene se nkura ni nsua o na muntimi ntu sa adua na se a ede na kire se nkura ni nsua sa ni pan de na motim jaye no but in the name of a party that man is being protected. In the name of a party the man is being protected. God bless Ghana. Good morning. With a quick one. Asantemai a colonial masters to Sirim.
ayi Mustafa enyam bransema okoyeye ya enunti yensiremfo na sa chi ne bu no nya santefo aya santefo na bu no yensiremfo na sa chi ne bu no se krachi da jimi no unim za santemam na siremfo ye ba ye benya paadi unim nya sa se ahana ya ba ye nya fufuo wo ewo nkukuom ereda montere sen kramai unim nya sa ntini atem sa ana siremfo na che no bu no sa krachi ya menya sa mese kwa hwe hwibaro pia trogu pia fufuo wo montana da ne de politin atwire ha ko dem entafo ntie ye free babi ne ya babedi pa okumase na mem blemu obia ana duru bebe na mi di ya mem blemu obia sempenimfo na o mu gusirem ho no plane crash ya egokum ya dehye were ye menkan Ghana fo na abusuan nyina ya ode ye do mane bo ama eko no kurom no ye hu babia na ofiri ye hu fia na odam ye le ye nuanom na aka so ko o mu kurom ho no no wo mu nsoso ye hu wo mu fie ho munya sika no mo dwena firisirima betna santemam sisi adan akase we asantemam sisi adan akase wa sadem part ha ekosirem koda sere dan mu nyansa ntebere no mo nidi atem ana trouble Carlos asem na okan no krompor enya atem didie munjai we nya atem didie memete hoy ntu ka kire mse me yetani a wo ye ntokwa obi na nka kire mse me yetani na me ankasa de minim se me yetani minim se me yefrafrani sana trouble Carlos na eka se ye ne mwo da so num nso wo sirem e ya mpan so e da so wo part mmea bebre wo sirem asa na emane se efri 92 aye to ababesi nne chirama de papa bi pa siremu MPs siremu presidents siremu ministers siremu appointees aye no sirem omuri sikari nyina asna ba south ena eye njapade wo ho asande hina hu ye mobo so se mo mpani mfo ne sebi wo man na nwene mo ho na mo atu aba mo no mo yi mo panhwi atu mo atwene a mumra tafo nyina mumra da gomba fomra frafra fomra kusasi fomra wala fomra brevo fomra munyina mumra meje mo asantemam efisa yende ya dwene nipa ho ya brandi ye nkuro no mumra mbanya baabi atenase mumra mbanya baabi adipa mumra mbanya baabi ada mumra mbanya nsu anom we obika wo ya we atemdidie we atemdidie nana yesrew emfa ye ho abufuo mpam ye ne ni baabi akọ kumase wa ne ye betena ya da ase me say this whole issue a ekoso gidigidi ewo media no so a aye talk of the week I know an obi aka ho ase menam Mustafa boy ye bo no ne nsem aka abolos trouble Carlos ekoka wo ho no ene dia bedu bebia ye we na wo hwe video is am bo chire we ye we mu nyina ye ennuanum stemfo a omo condemn me omo nkaso mu nnuanum stemfo ne say asantefo ye yabrofo asantefo ye nyame na mo bloggers na mo wosirem no se mo nya platform na mo pese mo fankasa mo kasa kire ndis ne John Dramani Maham say ombra no fa bi CC yesirem na mo jai se mo dia attack obi oka nokre e dia achi omo na mo pe nokre mo ye nya atwom papa we ye nsem a omo de todwa omo chi mu say whatever Carlos kind e bia wanka ne yi but in reality whatever he said no nokre when you go to the northern part of the country these things that Carlos mentioned here no is actually happening there. So ebia the way I will see delivery message no in a one deliver ni, but the message itself makes sense. The message itself makes sense. And it is time for them to come together
and make sure say omo be pre impuntu e de akosidem than say omo me na koda ne te say nipa na aka no kra kire omo na so no kra no kan no aye say ekuru atu na ekuru no ye oya say emia ne emia ne yi a ekuru no be koso atu but emia ne yi a be ye oya na so ekuru no be wu. This is what Carlos did, and I'm telling you that's the honest truth. And why you know the idea is going to help them now. Omo ankasa is going to help them. It's going to help them. So omo betie na omo di huduma nko ade, it is going to help them. I'm telling you, it is going to help them. What do I say? Whatever he said is true, even though how maybe he did what do I say, but regardless of that, you know, the message itself is the most important thing. Your kind and okay, and that's all. Why don't you and never our comment section? Why you gonna send TV busia? It is so. I promise.